Paukjadi yumpum uiba mar uiba pau khara update tawjari. Manipur Human Rights Commission su atuan abon mai ke case inquiry tawgadore. Laikidraba aton abon mai ke case kamari lenana Manipur Human Rights Commission su inquiry satharagani aibaga loinana. Inquiry report adu lengal tapisan gani ada Manipur Human Rights Commission ki acting chairperson kaidem maniki mai kaidagi posting order amathokre. Proceeding order asi dapat libadi Assistant DJP Manipur ke Special AIJ. As erna athon apon mai misi kembali lain ba investigation report ama pisen kre. Manipur lenga ki mai kedi gisu hiram masi kembali lain ba affair case adu NI yana dijanan bagi nambak. Ministry of Home Affairs da pisen kre. Ministry of Home Affairs na NIA da mathau taba thaba paikan na ba poktak pi balai kre. Loin na Manipur lenga na su Assistant Chief Secretary na inquiry to nana border thokre. Protection of Human Rights Act ki matungin na Human Rights Commission na inquiry to bayay. Maramaduna Manipur Human Rights Commission na Manipur lengak na inquiry to na report ato pisin gane. Manipur lengak na inquiry report ato na stand investigating agency da coffee ama pibayay. Inquiry kita mag commission na sem sarabay susing ato sahi asage. September Sajat konitoi telai kita pa athon abon mai ki mihat ki achumba langla langjin thidok ba abon mai mihat chen ba chim masa khangdok pa tawdok adu kamari lena pa hiram kudemak thidok pa amati tawdok adugum na matung da amukan thok pa thingna ba paikat baja ba thorang sing recommend taw ba yaure inquiry is thana ba public notice thokani kanagum bana evidence pinigla basu affidavit file tar pa yagane public notice asi miam khangna pau se da kane Tawag thoram singa si paikat padalenga ki may kedeki mateng pangbiyo mati saukat piyo. Loy na lenga ki may kedeki advocate ama pipina na basupang toke. Miyam na zoom thugay pinambadagi life am play tabagi film da layre Romeo. Thasig saset kun mga ginabidang Bollywood channel ba halaglaga jum da chak lorak ba ngairing ada. Kangaw da na miyam ama na manaw na pagi jum jaw na thugay ba. Hawrak badagi senthuk lo bada miyoy karana nangni maruoy da tirag ay do na. Mai da tos tai kapsin don mai lauthuk tana hana na bahon na rakhebani aina hairoke thaurok da victim ohraba thokchom Romeo no phongdorakle Romeo ne media da phongdorak pa thadorak pa video amada hai magbo no mai da kaptun hana na bahon na rakheba aduda palhau da badagi imung da sanjin da maring da lumduna lairing da amuk no mai kablake tanja da no mai maru chapki badagi no mai kablak liba nopa aduda inak da leram bachai amna kan khebane Mana hai kibada mahakalak minaba aduna nawai adu puduna chen kram matung ambu kapselak padagi mahakbo hingna daba turelom da chen mani haraduna hing adu malabukta yamna wana len ke aike ngasi po pamhak kanada so aran ba amta taw kibala idri amade ras nati amta kamari lain ro pusulaite magi jumda khangau da taruk dibasi yamna pende masa masu masin mulaw sing haujik lefam laite duna amada question chen aduna laire mari leina basin miyang changbiduna hanagi punsida hanjalak na pamateng pangbiyo aike Chief Minister Gimbiya Makada PMJAY amadi CMISD card sabagi tabak leptana sadare. Lamda masita layriba miyambong masamau pana laynana ba loynana larabagi pankhay makada layba ana layang gisel patok sabangam daba. Miyoy singda PMJAY amadi CMISD card na singbagi kutong sababangan dona. Mapung pana ana layang hanana bagi damag Chief Minister NPN Gimbiya Makada PMJAY amadi CMISD card sabagi tapak leptana sadharakle. Ngarang Imphal iski awang posang pangkunaw da BJP Youth Front amadi Youth Development Club awang posang pangkunaw da chinduna. Nong migi oiba PMJAY CMISD adhargi se asok pa semdok pa labor card saba bank adhargi asoy pa semdok pa labor card saba bank account hangba amadi oles pension sembagi thorampang thokre. Tarong da BJP Youth Front awang posang pangkunawi presidency is basanta na phangdogi bada. Kunggang sing dalay pa miyam na card asi sana na bahona bada tengnaram kutong. Sada basing adu CM perian gimbiyang makada line na card sing asi sabang amalle. Loy na namiyam na lenga ke scheme kaya kana pa fangbang amlagani aike. Laingan na lakolak liba kongtang asi kinabagta si Minister Bo tagat pa pangdogli ay na mga na makatake. Makatarak ba ato pa pausel dex tage. Nisana lak thorapa madrang churaba khonai oire. Ngasi madi pergi pipam masi jamna nungnang ningai oire. Lampum ba yenglo batam da masi madi khara safari aiba amata su yaudre. Purba sina saktam mangsilapui khutong tiba
thaba phangtabagi awaba draki laichet phuruk masal gi lan corruption gi problem sing amadi masibo thengnabagi awaba kaya mayoknare yalhawoi hingminarakpa miyoi kamluk singi marakta panna hingminabagi wakal thadokibagum tawre masna lebaki unity lehendre afaba lengak lengbangamdre India na pirakpa sendang munabada phuruk masal gi marakta amadi aikoi masal gi marakta achouba lanchok matholaka tawre lebaki interest podi masamsagi proof gi interest namadi masagi interest na hedal una lorukpana aikoi gi national politics singkup sana kaire Laibaki lusingba sunsu laibaki khanba kanasu yaudre laibaki jai fana ba tawbana thawdang oigadaba politics po senja thumja tawtuna lan thum tansinba achawrum kana ke mauna hingnaba tawning ba tawna ba khulai oina launa gre masina laibaka si lusingba leitre amasung politics ki mayu leitraba laibaka ma oire tasing harabada ilaibaka si politics ki lampi dadi malemgi lamjaldagi nanthokawre Konai lon gilam dasu sokot pa yaroi daba yauna kintare. Konai gilam chat sajat morality angak pafang nalai khata kre. Soning banong nang bagi machat mang kre. Humang man nanawai bagi lam chat thado kre. Ichat lain hingba pansi mahing kau kre. Miyawan dagak nuan bahirak daba ni baba yamong daba erak pa aikwan na ni bada. Hai januan jaba wachat na warum tau bada ikai ba paung nadre. Amaga tengbang na dunang si jana na ingtam na hingmin na bagi wakal laitre. Masel gi marakta thazana ba social capital gi changyap na nemle minam chori tawna bagi angam chana bagi ai gi bu kana ga dablai rabadi tawai da ba thidana khuteng bak taw bangam bagi lejana kunai asiki machada rakle corruption kunai gi lu da tong da changkhre corruption ai khoi culture oirakle leba gi lusing basing na su phong na corruption tawre miyam na su corruption asi matam na purak ba kunai gi sanabi amani ana khankhre Corruption na kunai gi legak logic that kre social responsibility lawge khanba miyoi gi masin khutek pa yare masina maram oitun ngasi di manipur kunai corruption la khalaba nishana lakthuraba monrang churaba tahidaba waidaba tamthiraba social crime singna mikup kangdana thoklaba tangdu leita kunai amoire lebak masa sa kai dobage ekoi khudingmak tunggi mirul ki dabak jati asi ki dabak amukta hangkanna yengmenasi kantamenasi lana pau pesilpadagi thoki bani Nasir Khan ngarang Oktober kontarukte Manipur Press Club te Kanglaipak Minority Welfare Organization na pang thoki ba press conference amada Ketrigau Kendragi bowling 4/22 da MLA Indrajit pu sanghandre bot khomba thingle irang thokna ba chiliba asida chenaba singna pungni fogani pan gi manungda sengdorabu aiki bo phom adugi makha tarak pawaina ngasi polling 4/22 the organization asina laktuna hiramasege madang da thijilubada MLA Indrajit po vote komba lakpada thingkiba mataleramde MLA si polling station asida lakhiba su leramde aina kanglai pak minority welfare organization gi president Nasir Khan ngasi khetri pengkunda pangtok papaw gi mifam amada phongtokre mana makha taratun hai laikai asigi miyam amade klabam wariba wifi oga famida dar wari sana pada laikai asta kari kuma makal amada gi election ga mari lainana irang thoki paleramde MLA Indrajit na laikai asta lakani haibada laikai miyam na memorandum pisalaga laikai asigi award of kya pokmen pawmen sege ajuna nabit asida MLA Indrajit pungai ki bok eramle hare MLA lakani haraga laktabadagi miyam marakta khoisauna ba khara thokpa adubo राजनीति की खुदों चाबत लोग नपनी हाइदन अरानबा प्रोवेकेंडा तौरी बसिंग ऑर्गेनाइजेशन असिन हाक्सन लवी आगे लाइबाग मियाम जाइफन द बलैबा कंगलेपाक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द काइकुदगी अब्दुल नूर कौब मिय अमर राजनीति की खुदों चाब लौननबा अरानबा पाव पिसलपदगी पोलिंग 4/22 द लैरिबा मियाम बलाना लौरुबदगे पुंगनि फुगनिपान की मनुंग द सेंगदोर कदबनी आइना फोंदोक लबादु सोइग्रे अब्दुल नूर कौब नपा असिन ऑर्गेनाइजेशन असिद शेख नूरुल हसन की सपोर्टर सिंगना MLA Indrajit na board khomba changbada ating papire irang sagalakadore aina paw pisilakpadagi ngarange press conference da pangthok lobane adu bangasi laikai asigi miyam abadi club ko unaduna wari sanarubada ngarang haiki bo perform sing adu aran bayumpam yawda ba wairamle aina phangtoke Abdul Nur Ariba nupa asina Kanglaipak Minority Welfare Organization pelana sinaramba lana lamjing dona kedrigau asigi polling station 4/22 gi miyam abadi saik nurul asan ki image sokna naba Honaramba kita organisation asida pungkun mari ki manung desang jara kada pani amade sengdorok tripa phaupam hak polai kai asida boycott tawre haina makata na phangdoke nagalamar omdana mingchat thian na bohon arak pagi thawong kandem tawe mandre pokri de leiba ton pokri
फ्रांस कॉलोनी ताब लंबी असी आनक मिनिस्टर ओक्रम एनरी मतम दमकी समजन सजिन लागली हौजसु लंबी असीगा ड्रेन गा सेमनब होनरिङैदा खंगौदना एमएलए वाइराबोट अमसुम हाकी वर्कर्स अमुक लंबी असी मखोना सेमगनी हाइदुना नमदुना नुंग थाजिलकपदगी मैकेनी के मरक्ता वाखल तानदब थोकन्दुना हौकिबा अक्टोबर 15 गे नवेदा वरम पुंग मंगारम तरकपदा मुंगनब खरा थोकिबा अदुदा फ्रांस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की पब्लिसिटी सेक्रेटरी नि हाइजब अमेरिकन कौबा मना मीडिया की खुदांग ओक्रम एनर्गी मिंग सेथियनब होनरकपगी थौंग चथदुना ओइदा पादबा अमदि समजन सजिनबा वफुं क्या फोंदोकपासी हक्सिन कंडेम तवी हाइना मंत्री पुखरी एरिया की अपनबा क्लब मरी हाइबदी मंत्री पुखरी यूथ डेवलपमेंट कमिटी MYDC की सेक्रेटरी आदिल बक्स टोंडोन पुखरी यूथ डेवलपमेंट क्लब TPYDC की सेक्रेटरी साजिद बक्स साहुनव युव संघ SNYS की सुनील प्रसाद अमसुंग डेवलपमेंट कमिटी खुनाउ लेकाई DCKL की सेक्रेटरी ताज सान पुन खुरेक पीरगा थदोरपा चेरोल मना फोंदोरकले चेरोल सिना हाई थौदोक थोखिबा नुमित अदुदा हानाकी मिनिस्टर ओक्रम हेनरीना टोंटोन पुखरीदगी फ्रांस कॉलोनी ताबा लंबी अस्ता पाखलिबा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की थबक थौरमसिंग अदु यंगसिनबा चलबा मतमदा मफम अदुदा लाइरंबा वांखै एसी इलेक्टोरेट रोल दसु ममिंग चंदबा खुने की मियुई अनिदा लुचिंगलग इरांग सागनदा होनरंबा खराना ओक्रम हेनरीदा लेबाक मसा तादबा फजदबा वही वाता सिनदुना लाउसिलकपदगी लेकाई की मियाम थोरक्तन इरांग सागलिबा मकोइबो वरक वतेमदुना फ्रांस कॉलोनी रोमदा हलनखे आइरबा लंबी असि ओक्रम हेनरीना चिंगबैरोंदगी मोरांगथेम डेविड कोबा मियुई अमदा सिनदुना संगत सागनबा होनबने ओक्रम हेनरीना थिगात पीबा मयांग खरान हाइरबा असि असुंबा मसेट अमता याउदे मरमदुना मयांग खराना नखोई अमता लेमना थारोई हाइना हाइरमबी हाइरबसी समजन सजनबा वहाइसिंगने मखोइना ओक्रम हेनरीबा फोन तौदुना कौखे हाइबा असिसु अरानबने फ्रांस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की अमेरिकाना समजन सजिंदुना नखोई पांगल अमता लंबी असि थोरप यारोय संबल खजनगनी आइबा वहाइसिंग ओक्रम हेनरीना फोंतोकलमी आइरबासी खंगौ हौदबा मियुसिंगे सोर्सदगिसु असुंबा अमता याउदे आइबा चपचाना खंगले मसे मखोइगी तुंगद लेपलिबा इलेक्शन की खुदोंग चाबा लौनरबा होनरिबा खराना निंगथिना इंगना चिंगना लाइमेन चामिनरिबा कम्युनिटी सिंगे मरक्ता मिसअंडरस्टैंडिंग अमसुंग निंगाई चंगदाइनबा थोगनरबा होनबने अदो ओक्रम हेनरीगी मुस्लिम सिंग भोट सिंग मांगनरबा होनबा थौसिलने फ्रांस कॉलोनी हरिबा खुंगंग असि वांखै एसी की मनुंग चंदबा मंत्री पुखरी मनाक्ता लेबा खुंगंग अमने अदबा लंबी असि मंत्री पुखरी अमदे फ्रांस कॉलोनी की मियांगी जाय फननबा हाइतुना सेमखा जागतखिबने मरमदना फ्रांस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन हरिबा जुरिडिक्शन वांखै एसी की मनुंग दलेते मखोन ओक्रम हेनरीबो थिंगबा ngambagi authority सुलेते मफम बसगी मियाम ओक्रम हेनरीबो अमदे महाके डेवलपमेंट की थबक थोरम सिंग मतम पंबदा तराम ओगली अमदे कनानासु अथिंग लेते करिगंबा मखातना कनागुंबा खराना अथिंग पिरक्लबदी मथक्ता पंचक्रिब क्लब मरी की अपनबना तोमिना लेथोकले आइनासु चेरोलतन मखातना फोंदोरकले अतोप पाउ अमदना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की केस सिंग ngasi सुप्रीम कोर्ट लिस्ट तौरे ngani isingni chapchana khanglaba yare मार्च तरागा मंगा लिसिंग अनि तरागा तरेता वसक लौखिबा बीजेपी न लुचिंगबा मणिपुर लेंगाकना तरागा मथोइ सुबा असेंबली इलेक्शन द करखिबा एमरे तरागा निथोइबो थेंखांगा रिरक्ता पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंग ओइना फोन पितुना थबक तहलुबगी मयोक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा केस चारुंग उम फाइल तोरपरि कोर्ट असना वेल सथरका लेंगाकना एमएलए तरागा निथोइबा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंग ओइना हप्सिलुबा थौंग अदो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा अमसुंग चनबा यारोइदबा थौंगने हाबगी मथक्ता पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंग हप्सिनबदा Ayaba Piruba Manipur Parliamentary Secretary Appointment Salary and Allowances and Miscellaneous Provisions Act 2012 के Repealing Act 2018 बसो invalid अमसुंग unconstitutional नि हाइना हाई कोर्ट न सेप्टेम्बर 10 का तरह लिसिंग अनि कुंडा रूलिंग पीखरबा मतुंगदा कांग्रेस एमएलए डीडी थाइसिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मयोक्ता पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंह ओहेलुबा एमएलए तारागनि थोइ हाउजन एमएलए अमा रिजाइन तौखरबो डिस्क्वालिफिकेशन तौगदबनी आदनो वकलखिबा केस हयंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना खनना पुलिस तौखरे केस अदु कांग्रेस एमएलए डीडी थाइसी सही यांखैगा मापन अपपा आइस दायो हाउसिंग लमफेल की कोर्ट नंबर 1 टाइप 7 द लेरिबा 47 करुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिहुट असिना पेटेंस्टर ओइदन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा फाइल तौरखिबने माना एफेक्स कोर्ट असिदा फाइल तौकिबा केस अदुगी नंबर रिट पिटिशन सिविल नंबर 151 ऑफ 2021 ने मागी पिटिशन असिदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना पिखिबा जजमेंट मसुंग ऑर्डर दा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंह एब्सेंट किबा थोंग अदु अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा थोंगनी मसुंग पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंह
हासिनबद एब पीकिब एक अदुब रिवील तौरिब एक अदुबसु रिवील तौरुब एक अदुबसु इनवैलिड अमसु अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाइख्रबनिना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंह ओहेलुबा एमएलए सिंह अदु डिस्क्वालिफिकेशन तौरिदबकी मरम करिगिनो हाइबसने पेटिशनर डीडी थाइसिना अपेक्स कोर्ट असिदा फाइल तौरकिबा महाकेरेट पिटिशन असि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना थेंखांग नाइना लकुतुना खनाख्रबनी रेड पिटिशन असिगे मरी लेनरिबा रेस्पोंडेंट सिंह द नोटिस इशू तौख्रबने नोटिस सिंह अदुगे पाखु मोइदा रेस्पोंडेंट सिंह की मेकेदगिसु काउंटर एफिडेविट सिंह पिखनारख्रबने लोइनना पेटिशनर अमसुंग रेस्पोंडेंट सिंह की मरक्तकी रिजॉइंडर एफिडेविट न चिंगबा फावबगी थौरांग तौराख्रबने अदुगा लेबाक असिगे ख्वाइदगी वांगलबा वल सिंह असना केस असिबा लौखतुना खनखिबा नुमित चिंगी मनुंगदगी खरकक पनबा याबदा फेब्रुआरी 12 लिसिंग 2012 मे 8 लिसिंग 2012 जुलाई 13 लिसिंग 2012 न चिंगबा पनबा यारिबने माखा तारकबा अतोप पाउ अमदना एटेक चथदुना मरा लेजिद्रबा मियोय 13 आटख्रे इराक की नोंगपोक थंगबा सरुकता लेबा दियाला प्रोविंस के खोंगंग अमदा ISIS न एटेक चथदुना मरा लेजिद्रबा मियोय 13 आटख्रे अदु कया मन असो अपन नंगनख्रे हाइना सिक्योरिटी फोर्स इन फंगदोरगले जॉइंट ऑपरेशन कमांड थौदोक असिग मरि लेना फंगदोखिबदा अल हवासा खोंगंग द खुलाई पाइबा ग्रुप असिना मरा लेजिदबा मियोयसिंग द टारगेट तौदुना एटेक अदु चथागिबने गाड़ी गयाद लाखिबा खुलाई पाइबसिंग अदुना सेमी ऑटोमेटिक गनसिंग सिनदुना खोंगंग अदुदा मरम लेदना नोंमै कापसिनदना मिसिमिना थौगनखिबने खुलाई पाइबा ग्रुप असिना खोंगंग असिदा डिमांड तौरखिबा सनफम पीदबदगे एटेक अदु चथारखिबा ओरमबा याय आइना कोंजासिंगना फंगदोंनारगले नागालमरोमदना नाइजर ngam sarukta kulai paibasing attack chathaduna security person taraga taruk hatkhre नाइजर की ngam sarukta leiba tahu arijanda military patrol amada khangudana kulai paiba masing jam laba miyusin ambulance ambush chathaduna lanmi taraga taruk hatkhre amade amana thiba phangdana leiri aina officials na phangdoragle tahuwagi official Ibrahim mikona phangdokibada ambush adu hokibale ba phana mitta chathagibane bandit sing chathragiba ambush adu dalan mi taraga taruk sikhiba loina taruk amana soke aduga amana thiba phangdana leire ambush adu laikidraba lieutenant manam name waki leiron chanbagi tharamda sarugya khiba Ibrahim na makhatana phangdokibada tahuwa region asi Niger gi noksu thamba sarukta leiba desert amani Mali amasung Burkina Faso gi ngamkai manakta mafam asi leibane हाउकिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागनि थोइदगी हौरगा मफम असिदा मिसि मिनागी थौदोक लेप लेथना थोगले सही सिग मार्च तादसु मालिगा ताइनना लेबा नाइजर ngamkhai gi sarukta leiba apikpa khungang amada rival fighters in attack sathaduna मियोय चामगनि फुगा माथोय आरके हाउकिबा सही करा असिदा मार्च तादा थोकिबा थौदोक अदुदा ख्वाइदगी तमथिबा थौदोक ओइरे नाइजर असि मालेमगी लारबा लेबाक सिंग मनुंग दा अमने UN डेवलपमेंट रैंकिंग द लेबाक असि सामगा मरफुगा मापन सुबा थाकता लेरे माले मसुंग नाइजेरिया अनिगी मरक्तसु यामना तोयना खुथौनबगी थौदोक सिंग थोगले मधुना मरम ओरगा नाइजर दसु खुदोंग चादबा कयामे उनले नाइजर की नोंगसु थंब सरुकता खुलाई पाइबसिंग यामना तोयना अटैक साथारी खुलाई पाइबा म्यूसिंग असि मरवइना अलकायदा अमसुंग ISIS का मरी लेनबा म्यूई ngaktane वेस्टर्न नाइजर द सही असि गे हवलकपदगी हौजि फाबदा खुलाई पाइबा म्यूइसिंग असि म्यूई चौमेन हाटख्रे हौकेबना माइजिन बेता गवर्नमेंट खुलाई पाइबा म्यूई कुनमरी हाट पंगामखे इमुंगी इकाई खुमनबा कन्ननबा नुपा अमा हाटख्रे इमुंगी काय खुमनबा कन्ननबा मी हाटपगी केस अमदा बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ता नुपा अमनोंगमैना कापतनो हाटख्रे अना पुलिस न फंगदोरगले एटेकर सिंह दोने निंगथौका पनमित साराउता विलेज द लेबा victim अवानिस कुमार सिंह की युमदा माकी मप्पा मामा अमसुंग लोइना बिबुसु साथीना फुरामखे कुमार की मामा हौजुक हॉस्पिटल दा लेकनरे लेखिद्रबा मिउ एदु मकोक तो नोंमै मरु अमा पानबग लोइना मफम अदु खुदक्ता सिखे पुलिस की मतुंगिना अवानिस न हौजिकति माकी लोइना बि वरबा पुजा सिंह जो कुमजाली सिंह अनि तरागा मपनदा चेन की अमसुंग दिल्ली की प्राइवेट कंपनी अमदा थबक तौबा हौखे मतुंग तरकपदा मखोइ लोंखि अमसुंग असानबा युमदा लेबा हौखे हौखि बसही के सेप्टेम्बर दा अवानिस थबक ततुना मयुमदा हलकनरबा वरेप लौखे सराउथदा महक मस्पा मामा मप्पा अमदि लोइना बिगल लेमिनके अवानिस की मप्पा प्रेमचंद सिंह न पुलिस दा हाइखि मदुदि निंगथौखबा नमितकि नुबिदांगदा पुजागी मप्पा मनोरंजन सिंह अखोइगी जुमदा लाखि अमसुंग आइंगोंदा छाथीबा फिबम लाकनि हाना कियालामके अदुमोइनमक आइंगोंदा कन्ना चेरम nganglaba matungda mahak mem hanke kona मनोरंजनना mahaki imungi miyoisingga loinana maninglomdagi aikoi jumda sanglakhi amasung tumthuna leiriba awanis mambakokta nongmaina kapki mahakudakta sikhe nongmai kapagi makol tabda imungi atei miyoising makeup thoki amasung awanis ki manakta sensenke mahoi मनोरंजन amasung mahaki imungi miyoisingna tamthina phoke jumlo nabasing thunglandringi mamangda equis मनोरंजन amasung mahaki imungi miyoising chenke aroibada content singa sigi marwaiba pau khara siba pau damjariba
Manipur Local News YouTube channel lamadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathagasari channel asina domda kanarabadi subscribe tawbidribasana subscribe tawbiramaloinana like and share tawbusu kawigana punamak po amukhana thagasari